Isimo besibhlungu eLilly mine njengoba imindeni yaPrithingambule, Yvonne Mnisi naSolomon Nyirenda bahlangene ngemthandazo kubakhumbula. Nanobe nje sekuphele iminyaka lesiphohlongo banyamalala, imindeni isenalo lithemba ukuthi bangatholakala baphila. According to me, what is impossible to us as human beings, to the Almighty God, is possible. And under normal circumstances, we may agree that they cannot live for long without food and water as well as oxygen. Kungmanje simo simatima kakhulu kumindeni yaletisebeni letinzatfu kwatise ukuthi ngibo labe babeka singwa etafuleni. It's easy to find the container because the money is there. If I was government, I should have put in money and say, let us find the people. Umholi we-Action SA Herman Mashaba nguye lebeka solo ahamba embili kusekela imindeni ngemali kanye nekuthi bathole bameli kude bathole bulungiswa. Our government is aware of 3 court orders which I ignored. The last one being the Bombela, the magistrate court in October for criminal charges being brought towards those responsible for this tragedy. Umholi we-Action SA Herman Mashaba uthi batakwenda konke lokusemandleni ekutheni loludzaba lwaseLilly mine lufike emaphethelweni. Kanti-ke sebazama letinye taba ngekwemthetho ekutheni Solomon Nyirenda, Yvonne Mnisi kanye naPrithingambule bagcine baphumile emgodini. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotilethelwa i-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eLilly mine eBarberton, eMpumalanga.